بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد غر المحجلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله تعالى، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. Aboluganda b'ebitiibwa, Allah ow'ekitiibwa baasobozesa okuba nga mukungaana ku musigiti guno ogw'ekitiibwa nga mutuukiriza emu ku fariida ku faraid Allah subhanahu wa ta'ala de yatukakasaaku, ng'ate ndina yindi wabula ni fariida ey'okusaala salatul asr, emu ku swala itaano editukakasibwako okuba nga tudisaala, tubaaniriza mwena mwena mu kweyegeresaaku kwaife kuno, okweyiddukaniaku kwaife kuno okwakaseera kano ketulimu akalungi ak'olunaku olulungi mu mwezi omulungi, ng'ate ezira lunaku lubi ate ezira mwezi mubi. Wabula buli kintu Allah yajanga akisuukulumya ku kindi. Olunaku lwa Juma lulina enkizo nene ino kunaku edisigaire mu wiiki, ng'omwezi guno gwe tulimu ogwa Muharram gwe guli ogw'enkizo ku myezi egindi oba oli awo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa buli akungaine wano n'abatakungaine wanaye nga tuli ku kirala, okuba nga atusasula empeera esinga okuba enungi. Era twamusaba Allah subhanahu wa ta'ala n'asinga okutegeera ebyetaago bya buli muntu, Allah atumalire ebyetaago byaife, era atusaasire ku nsi kuno, atusoniye ebikyamu bye tukola, niwe tunaaba tutuuse mu kiseera kyaife ekisembayo eky'okuva mu mulamu muno obw'oku nsi. Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire, atuwa ebyengera by'ajja okuwa abaidu be abaakolanga emirimu ebirungi ku duniya. Mbalamusaaku n'ekiramuso eky'emirembe, ezira kiramuso kindi kikisinga mu biramuso byonna 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 ebiramusibwa ku nsi kuno, kuba ntera okukoba nti buli kiramuso kiba kya bulimba okutoolaku ekiramuso kirala kyonka Allah subhanahu wa ta'ala kiyagemye ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne bannabbi abaamukulembera nga kye baalamusaganyanga nakyo, ng'era n'ekiramuso ekijja okulamusibwa nakyo olunaku olw'enkomerero nga nitina kindi n'ekiramuso ekya assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekiramuso ekyo Allah atukoba nti tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salaam, ekiramuso abantu kye bajja okozesa olunaku lw'enkomerero lwe tujja okwaganana n'omutonzi waife ng'amaze okutuwa empeera eno yetunoonya mu bulamu buno obw'ensi, empeera enungi, kijja kuba kiramuso kya salaamu, ezira kiramuso kindi. Lwaki? Ebiramuso ebindi bya bulimba,
omuntu akoba ati wasuze otya wairamu nti nasuze bulungi ate nga wasuze bubi. Oyagana omuntu ali ku drip wamubuuza oba wamulamusa nti osiibye otya yakwiramu nti nsiibye bulungi. Wayagana olema iti bagitaire mu idiiro wabaganaawo wabalamusa bakaba tusiibye bulungi aye ng'ekituufu tibasiibye ki bulungi. Wabula ekiramuso kino ekya salaamu kiramuso ekyendeza buli muntu emirembe mu mbeera y'aba alimu. Omulamu ayenda mirembe gya Allah subhanahu wa ta'ala, omulwaire ayenda mirembe gya Allah subhanahu wa ta'ala, n'omufu ayenda mirembe kuba niye tujja okulambuula bannaife ababa baviire mu bulamu buno obw'ensi ge tutuuka eyo tubatoolera ki assalaamu. Nekyo omusiraamu kyewandibaire kootwala nga kikulu ino oba olamusa ekiramuso kino tokyeta nti kiramuso kya buliido ng'abantu bwe tulowooza. Omuntu yakiramusa nga bw'ayenda yalaba na kukituukiriza bulungi, ole yakiramusa nga mulagaada futafa nayo ni gwatayenda yamulamusa bulamusa atyo. N'okuba ng'oli ku kiramuso tokyendeza mirembe ng'aye ate mwino oli kumwendeza ki bizibu, ekitegeeza oba okaali kutegeera kigambo ekyo bukulu bwakyo na bulungi bukirimu.